Ćao i dobrodošli ponovo na naš kanal posle malo duže pauze. Evo, Zlaja i ja ponovo spremamo neki novi materijal po želji nekih od naših pratilaca, pa evo da započnemo. Jedna od tema je za danas varijacija na ritam rumbu. Tako da ću ja odsvirati osnovni ritam i lagano odsvirati neke varijacije. Da ne dužimo priču, krećemo u rad. Da kažemo, progresija će biti A-mol, G-dur, F-dur, E-dur, odnosno nebitno je šta god svirali od harmonije. Krećem sa osnovnim ritmom i onda ću odraditi neke varijacije. Pa varijacija je 1. Samo je na osnovni ritam dodatak ovo. Malo brže. Varijacija 2. Ja često umem da sviram rumbu i prstima, pa ćemo i to da odsviramo, na primjer. Malo brže. Pa idemo. Ovo je potez. Dole, palac. Znači, često umem da dodam na ritam kada sviram i prstima i trzalicom, da dodam na posljednjem tom akordu u pasažu, da dodam taj kao tremolo. To je... Tremolo je, da kažemo, jednostavan je pokret. Dole, gore, dole, dole. U jednoj od lekcija sam to objasnio, znači to je ubrzano. Ili trzalicom. I imamo, da kažemo, još jednu varijaciju prstima, to sam objasnio u jednoj od početnih lekcija, a to je sa udarcima. Ubrzano. Lekciju o poslednjoj rumbi, odnosno toj varijaciji, već imate urađenu lekciju dosta sporo, tako da ne bih ponovo ponavljao to. Da kažemo jedan
splet svih varijacija rumbi, krećem od osnovne do završne. Poslednja. Ukoliko ima bilo kakvih pitanja, tu smo za vas, pa se vidimo u nekom od narednih klipova.